Keblai pi barok syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan menta ke sengi Shillong. Banyo ekal air ke bakut lum Jylla ke Pollution Control Board bat forest. Pensyai pat bak ke NRCP bat NEHU yang jingpang rabies hariang do. Yaki kamberit ailat ikiterai Shillong MCH Hospital Jylla ong kedor bar paniliar. Pat ut ki pharmacist ya ke jingduko ki jaka sumar nongpang ha Meghalaya. Bat mentangin pas ki Khubor bakam benya. Ban hikai bat pensngotho ikipat ba ya ke jingdon kam ya ke air ke bakhoit basuba ban ring minsim ki jingthau ba im. Ke Meghalaya Pollution Control Board bat ketanat forest kila pelong ya ke Jylla ya mir jingbut lani ke workshop halani college dakini resort umbir na ke benta ki terai karkhana ki officer ke sarkar Jylla bat ki kraw perkhat ki bala pentebit hagi subjek ki bedai bakamariang. Ya ke jinglut na ke benta ke ni ke Jylla lebih de ketanat environment forest bat climate change jong ke sarkar India. Kejing temu jong ni ke workshop kalong ban board ikejing betha jong ke sarkar India ban penpriangi kejing tip syikipat ba ya kejing don kam bekerkik ban yo ikal air ke bekhut besubah gijaka bekisyong kisa. Ke sarkar India kelawan ra ek pangtrekam National Clean Air Program ban bat lakam ya kejing mi kil air jabo le air bi ni ki karkhana babunjat hagi Jylla jong ke ni kari. Dr. G.H. Sharmang ulabatai kejing don kam bantik lakam ni ki karkhana ki balami bun belai bernihat kena bekinum benjabok palat ikal air ke bagi pat bak kiring bat penihar mensim. Ulai itu nak kaliang ke sarkar Assam kalabu ikor thau le air bantip ikajing khut jing suba jong kal air sahid beneng. Kat ba nak kaliang ke Meghalaya kampat don kum kini kor kibor bantau ikajing khut jing suba jong kal air hagi than bernihat. Uloong yamenta don kam ban ya trelang bat ke Assam hakani kaliang. Ngida nampo lani college resort habang ipanlong yung gani workshop kabagi ang di air pollution mitigation. Gani workshop ng ipanlong nakapang ikat lang yung industries na po bernihat kung bapiti ka bernihat layo ay katak bagay ka ba most polluted hagaling jong air. Tamintang ikat lang yung po bernihat bat kumjuro ang niya po umyam industrial estate. Tengi ikat lang yung exports kiba day page yung gini ki bachna yung tier ban khoy ki filter ki air per comparator. Jidon skibe yung companies one kiba day purely jaki monitoring. Ta kalong ka platform ka balawan ra kanang makin yo jimentoy. Marngi khubor na po pollution board jungi ang yaki bangim day tangban pensistem yaki. Handa mengi ngin don kalaru banyirak yaki. Kumur kuno ka kam ladangi atrelang ni po sa katong. Ladangi metring po. Ta kumentay ngai i bon ha jimentoy ki ngai ibagi industries kila yo connection bat kini gibru kiba sinai gi tier pollution control kibala igi monitoring. Tengah iba overall kini ka jing perlu jungi mata kasih kalau ke bahasa iso. Karai jungi kan kumbala itu lupa pi kini ke platform kalau ban penitu ye kibru industries but kini kiba depan le ke monitoring kiba supply ni ba manufacture ye kini ki air pollution control device. Tekat kanang ban bakin dup tip maman ka por ki ban singi ki ong bangi kwa ban le gani hentangim tip ban kontak yeno tengi pa di office pa de nagi pos ki por ki ban ki baru ki basna ki ni ki tiar bonjak katkum ke juk ke bamta kanang ban yo ban control ni ban penduna ya jing pencabok ki ki liar ki wa ta ba kom ta ngi ki baru ki basna ki wan singi ki baru ki ba apply ki wan singi tengi sna kum kan ni ka workshop ni ka platform ban connect no yaki dalam bagi ni yang mentoy temun ngiru la deki beruhi ki industries ki trap ban tre rangkan ki KA kini kita teknologi thamai kin incorporate hapo jong ki tekebut kata ka jing jabo jang ale alhamdulillah nama gimpwa bak umyam ru kan langkum ke bernihat banyo ya tak kata ngi persyak ka bangila na kali jong iba ka katak hi ke bernihat hi ke dei ka ke Shillong lene ka tahun ke bahabar alia. Na pada yang surong Shillong ke dega Assam bat ka Meghalaya. Tiga data kumbang Meghalaya ong bon sem bengi iban hi ke data ke ba generate ang to kam de ke data ke bangi na Meghalaya. Ka data ke dega yo na posi QMS betan pa kasfos. Dan reng mu pa ban ong banyak no mar liak han reng i ba mentak daga jing simkhia jung tirang ba jungi dan berom jungi tiga Assam lo kelas sedang mandela. Ngi ba kila sedang mania monitor manuscript han reng kham chuang gim ju khami tementala da boro arlian ni ya monitor lejeng jong bentar na try nginyo ahi kata result ke bagi de benjo
Kum shibenta ban hikai ban pensyai pat ba ahlor kejingma ki bami na kejingpang syarat ksau rabies bat kumno ban yada ban suman na keni kejingpang. Ke National Rabies Control Program bat ko office jong District Medical Health Officer West Khasi Hills kila pelong ye kejingelang pat ba hayau riang do. Ya keni kejingelang lepenia de usodar ke riang do ha kejingedon lang uba CP Maukon SDO Civil kum ukongsan ringkat ki doktor ki bekentup yu Dr. Z Marak ke Dr. Valerie Lalu, State Surveillance Officer IDSP Meghalaya, Dr. El Dakhar, State Animal Husbandry but Veterinary Department but kiwe-kiwe. Ukongsan ha kejingkren hagini kejingelang ulong, tang hapo West Khasi Hills kila don laingut ki breu ki belayap na kejingpang syadat ksau rabies. Ula kentui ki pat ba amdei ban shim stingi kejing syadat ha ki ksau, bat amdei ban yap na keni kejingpang na marki don kilat ban yada na keni kejingpang. Kadba na kaliang ke Dr. El Dakhar, State Animal Husbandry and Veterinary Department, kala batay banya ahlor kejingpang syarat ksau. Kalau ongru de ban sumar bahai kejingri bat pet banya ekakwat kekya jengki. Ke Dr. Valerie Lalu pat kala keren banya ahlor kejingpang rabies bekilat jingada bat ai jing sumar na keni kejingpang. Hakini kesengi kala don ru ke quiz competition na kebenta ki pat bat nong 1 year 1 hat bat kejingkeli halor ketika pang haduk katnu kila sngau thu kejing batai bat jing hikai. Hadirin kejingelang laai injection anti-rabies ya kiksau. Kimrat pada ini semua bahawan pek bah tidak belai lagi doktor beli doktor. Ngai siap keren penjat bagi doktor penjat orang kamu kejing yap jom ki brio nagani ka district jongi. Au mentau senang. Yang lagu mulu lainwut mentau senang. Jadi yap lainwut tanam tadi ni ka rabies ni kabi kebagi yo nagi jindak jonki so tani nagi jiru kebagi dan ni kuat man oni pi pai ba amjam masmo bha man ketika ba diberi dengan kimde man su yap namar ba syadai haki jiri jonki kumna so kani ketiga sneak ban perkemau ini we ba kadon kelak natrai ki doktor insapatai maha pak injection kini tai bun ba kepada nabi sim namba da ila injection ngamtik lada naka veterinary kilaya laki don laboratory ni yang ni ban kidon laboratory ba baki pai ba baki pai ba ki baru ye ki jingri juki so kang baki laban ai injection juki Kedor bar shnong paneliar jawai hapok kejingalam wahid shnong rikuama ar lalu General Secretary marengkat singkon bat ki isi shnong ha ke katway terik kelai kendu ya ke Dr. E Chulet Medical Superintendent Officer jong ke MCH Hospital ke badan paneliar jawai. Hakini kejingnya kendu kini kinong ilam shnong kilepin kenmau halor kejing tungkam tungjam hakini ke hospital kumbaladon kejing thok na du menchwa baiki pos berit baria bala bantung hi de kini ke hospital ne katana jong ka kwat ka khya de ban penyo shwai ki khun ka shnong lamar bun ki khun ka shnong ki don kam ye ka kam ka jam hoot ngis ngau thu bah ka district hi baro ka wei ka don ka district selection committee ka bapet na ka benta ka tungkam tungjam bat ngim don hok AA ban tuklari ki tu ki bawan trailing ba ka jingpa si ka DSC exam Henry NAKA benta ki pos berit ki bala bantung hi de kini ke hospital ki de ban pet bat tung shwa de ki khun ka shnong leker pat wahe shnong war lalu. Ulo ong ka daw bikilit pen kenmau ha kini ke sngi ke de namar bikila yo jing tip badon ki kambalat bat ladon ke jing persyang tung sop sop. Yo le si ini medical superintendent officer bamenta impat tip. Urikuama ar lalu lo ong ru usngau diaw ban tip na ke medical superintendent baladon ru kiseng bahalang balawan ban penbor ban tungkam. Kapang ka baar pat kadai halor ka jingtep i khulung balaklat apok po ka kemi ibang patdap banai namar badai ka bajinga shnong la ailat bantep apalau ketika hospital kumta ka shnong ka la ai jingmut ba amdei shu ban ailat kumni Henry ban bo no deki an ki kendon ni ki long kemi ni ki ying ki sem bai ting kho kum ka ni ka jingja ki dei ban ra shi ki shnong ki thau ni ki jakasa jongki wi tok gadau ba nei benta kata wi ka benta wan ye chemi chru baka Teguwi kwa aran go tipi wa em gajing yelle habra yong ki hewo tulep ya ikon bo I wa klat yong guwi ke dekar tu em hapo ganika wa hapka hapo ni hospital da yo ke report ko wa tikna wanile hayeto wa kete hewo uchimi ye gajing tip ko tikna na ke doktor tadi yo ke jing tip ko tikna na ke doktor hayeto wa ita ikon bo
แต่ดมันฮีก็ว่าหุ่นฮีในเลี้ยงกับชนองและมันต่อว่าองค์ว่าประชาเอเตหันไรกี่ก็ suggestion ก็ว่ามันต่อเดือบเละกี่คำนี้ในนิจขมัดโยมันฮีก็กำก็ว่าหัวเป็นติดอีกรำเอาก็ว่าต่อตะไคร้กระปังให้ดอกกาเตให้ว่ากี่วันแล้วได้กำkitaกิจเจียกี่ว่าในนิจขมัดแหละว่ากี่ doctors เรื่องบากันนี่ก็ MCH เรื่องบากัน MS กี่อุบุไอกี่อันกี่กันดันกี่ว่าkini gua jia hai nagaman bai gua jia la ne nagayung gasam gua jia untuk uklep ki chani to ura ki cha ikhau bahau yang ki ta hai to an wagani ki thungkam thungjam da kular hi ka ms wakat wa yewala to uchim khya ga yang ga chnong iwa dang ye ka po ibor yang ka hanrai bom ye ka po ibor yang ka ta ngiu ong yuan la i nai liang ga chnong i em de ku bitwan gulti po lai lu ki he to ani iwi he iwa pen snyau ka ms wa snyau si wa Anggawa wan wari kini ki pressure group ki san halang ki walali ki penbor jika yoble jiki kam ki bonje he to thungkam thungjam kani pensnya ka langba kani ka media hi langba ki yotip lang hi wro wa ka chnong panaliar hi na do na chwa do kat ni yin ka jo dan hi ka rai ka wa no elat ka jiki wan ki brusemen ki wan ki san niam la ne gi wan gi san semen la ne gi wan gi san bhalang o wan interfere gi hapo ga chnong ga thau gyang i ye benta ikam i wa ga chnong gyang i la haiwan hi ni benta la wat ki department sarkar ro per la i ne liang ga chnong jo khang par chai la ule ge wan ikam la da jingkep ga chnong ta ga ram ta i bo e jing tu ya waro hi otp ni mau ong wa to wa ki san bhalang la ne gi wan ngie gi le ye itai kam i wa ki ikam ram yang ki wad bo ge khmat online nei benta i jing pha i lo dom hoi tang wa ka chnong to otp ka khmat ka chnong hapo opor sam yang ka em ga bor ko ha khledo ka wa ka pliang ga ye wan wo le ki wi wan go wan hapo opor sam yang ka dei klem jing tip yang ka ta khnang wa yo le na ka wan ka jing wit jing thot ka jing is now tho bakla chrup lang wo ki wi wan mi chkhmat dei wa ule e wan ikam nei benta ikam bha yang upai ba mi chkhmat dei wa ka chnong la utip lang go u e ka chnong i bor pi yo le pi ye ki wan ikam nei benta i wa bha ha ki im lang ka sa lang ta nei liang yang i to ka ta dan hi ka jing pen snyao yo snyao lang gi perlok perjor hi lang ba ka ni ka channel ko ni ka media go pen snyao i ta yuluti ye ki jing kra lang hi ro gwi hai wa ka chnong hi le em hi ijing dawa yang ka i wa bon nei benta ka hai to wa health department Ki registered pharmacist ka Meghalaya ha ka jingelam u Amos Jones Imli ha ka khatwei trik u Iaiong ulai kendu ikila pathai Khubor ban batai ki jing e jangki bat ki jing sakut bon ki kam pharmacist ha ki hospital sarkar PHC CHC bat dispensary ulai thu lingba ka jibab na ka RTI la shembon ki kam pharmacist ha ki jaka sumar nongpang jang ka sarkar ki thli ba ki sa pongding ulong kani ka penrit mensi mi ki samla ki bala pendap ki jing puli ha ka line pharmacy ulai thu ru ba ka sarkar Jylla na du snem khat khandai spa khandai punriu kam shem pen thamai ka Meghalaya pharmacist council kani ka jingle jang ka sarkar ka lepend ko bun ki kam ki jaka sumar nongpang ulai kintui ka tanat ka kwat ka khia ban shim khia kani ka phang khana be ki pai ba ka Jylla kin yo e ki dawai da shin ki babha bat ki bapaka ha ba ki panggi shitam uba Amos John ulai thuru ba ka sarkar Meghalaya kam shim bot ne pentri kam ya ki kendon jang ka Indian Public Health Standard balabo da ka sarkar India yang ban rekod dan yang ban report di ban semua yang cuci ada jangan mengisi itu ini di register pharmacist kita register apa jalan ila dan di kerdan benar-benar coba background untuk pharmacist tegani kesin coba labun si untuk pharmacist ila hikmat hak surga yang betah di sini coba di keren yang government hal beda berkejing i kunswat kejoki berkejing le omsetnya kejoki ini ya ki pharmacist apa kejelang hoi ngila keren lebih di social media ngila baru dan kesiti kaba harusnya beradab kan kau kesiti pergi par hai malam maghrib kali absal terek berapa terus dan ada absal di lembaga jumpa kejungi yang kesiti
ilalang welcome bani guru ini how ar khnai trek how ar saw trek bani khnai ar jar saw bani edik si banai ka bani pha ka si te ini kecil pha ka tui si ka de bobun pha ki mat tingleyo bani guru ini kamak ka bani kong bani leyo bani keren kalon how gede ka la tungkam tunjang nomor ila bulut kespak ko ila bulut yang kuat kamtak bat ye kecil khat dan mengiwat ye kajeng nang start te lembaga RTI di Meghalaya ke pus komunis kapubun iklim advice kat han berisik banget. Hadin ke jing enok kam jong ke Professor S Sungo kum ke Pro Vice Chancellor jong ke North Eastern Hill University bat ke Lashim Tipat kum ke Acting Vice Chancellor. Kaseng kinong ikai nehuta bat jong kinong tre NEHU NSE kila pelong ya ke jingelang bahe akmat ke Office Vice Chancellor ban ai khublei kerpang ya ke Professor Sungo. Presiden ke nehuta Professor Lakhon Kamau ulei thu kinong thok Khubor da ke boong. Kaseng kinoi kai ke penpau ke jingkemen ye ke Professor Sungo ke bela ino ye ke kam Pro Vice Chancellor ban Shimti kum ke Acting Vice Chancellor. Ulong ke ni ke di ke jing angnut kinoi kai ke Samla puli jong ke NEHU. Ke Acting Vice Chancellor ke don ke board ba ke ikhtiar bepura ban penyat ye kam ke jam jong ni ke skul ba ulong. Professor Lakhon Kamau ulong kum ke Acting Vice Chancellor ke penyat ye kam ke jam jong ni ke skul ba klem de syak penyat hanu-hanuru. Kat baha ke pos Pro Vice Chancellor MYO ye ke board ban penyat ya ke NEHU. Hari mentah pila naik loy, pila yo benda kat bumon, kat kumka kondon baladon, kat kumka NEHU Act but statutes, kat kumka Government of India rules, kat kumka UC Regulation 2018, kat kumka Model CRR pada yang non teaching staff post, pila benda penuh ke kam, lemda don kam ke jingbit na usukla. Tamu pilong bagi vice selama pura, ngak milen tiba ngi kumka seng, min ai ka jingka shan ka bapura ba ila pun urlong ye kita jing thumu bat pun bet ki konum kanam hapo ka university kana mangitip vice chancellor marwai kimla ban le e ka don kami ka jing ya snok tilang ini khamtam ka seng ni huta ni unsa bat ka neusu bangini trelang na benta ka jing hajo ka university bat ngin pun scam ka kti jong i ba ila ban Shong hang tega shuki ba le ki kam kat kumba de benle vice chancellor namar le kadeka hok jungi mata la shong te kum the senior most professor kat kum ka statutes jungi nama ka statutes ka sha ba ya senior most professor ha ba umdan vice chancellor senior most professor namar nitip kata ka jing thum PBC ni la de kantai na do benai November arjar abu saw te ni comment shikade e ba ila shimti kum vice chancellor ngin om kum acting vice chancellor ka sin gila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong ente shuki imdon kamban kali yano yonoro imdon kamban kali ka ministry imdon kamban kali yo shukla ila ban le kono ka kam ba vice chancellor ne ka vice chancellor ka de ban le ila ban le dan shong ente shuki ni comment ba kata ni ye lang khanang ne bangin ai khubule ya i bat iki kita kan seng ni bagi la ai ke jingkersan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa mengila ya trelang iki di bena bala dat hado la poi ke ka klimat ba la don sisa i vice chancellor acting ba in nimdon kam su yo shuklang ni ka university in penyat bagi acting vice chancellor kat ba sya kapor sila de kapor balik pada ingin sa hat kumbai nama ka an ka sya ni banbo next acting vice chancellor pada senior most hadit ni shwai kino mi ba tre panshim ya kene kam tingi so manage kade ai ko blelu ka media nama pilaya la pun Usandip Sharma coach jong ke jingle akai kettlebell ulai yo rung bani khonye ke kettlebell world championship ke banlong ha ke santarik hadu pratarik ujeliu arjar apusan ha ke shnong basto arzizio Italy Sharma ula job ha ke jinge kop padai kettlebell ke bakia arpusau kilo ke bani 10 minit lenter bar ha ke live 10 minit ha ke jingkia ke ba arpusau kilo ke bela penlong ye u ban yo rung ha ke jinge kop ke banlong hari Italy
Urara ia kata kemarenong hagajing kop padai kettlebell harui Hungary hau arjar arpulai bat ha Poland usnem arjar arpusal. Ki Samla ke Meghalaya ki bele kai padai kettlebell online balapulong de National Kettlebell Sports Championship ha Goa dangshen ki lakur khat lai tadi ki medal ki bakentup kendai tali ki ksiar lai tali ki rupa bat kawi karenong. Kamash Maharashtra kalong ke Beningkong ke Meghalaya baar bat Uttarakhand balai. Ki Samla ki belayo medal nakani kejing kop kilong Brian Walang, Manish Sobar, Stevenson Nado, Yan Kupar, Enifer Nongkenri tak maksiar. Ke Kathy Malbanyang Pesara thank you but Kenjaimon pedak kiyo kita kemarupa kat ba ke Kathy di Cruz kalayo kita kemarenong. Kasunya lang stik kalakur tak maksiar haga kat 4 minute military snatch but ugangan deep ulayo tak maksiar haga padai kettlebell ke banish po minute. Kini kejing lekai padai kettlebell kalasdangpur hapring ki Samla jong ke Meghalaya. Badda kini ki Khubor ngilapoi syaka bekut tak haduk Malaysia yang kublai shibon.